Say
Ngibese ngicabanga emva kokuba umfundisi ekunikele umsebenzi ukuthi yini eyenza abantu bathwale ngoba lashili iBhayibheli izani kimi nonke emsindwayo ngiza kumphumuza uba ngabe uyazi ukuthi unoThixo njalo othi mawuthwele yiza kuye uzokuphumuza. Ngakhumbula amazwi ashiwo uDavide ethi uDavide uJehova useduze nabo bonke abambizayo kodwa bonke abambiza ngeqiniso. Khabente kaThixo ethandazayo angisho ukuthi animbizi ngeqiniso kodwa engikushoyo ukuthi abantwana bakwaIsrayeli ngenkathi bephuma eGibhithe bekhishwa uMoses lithi iBhayibheli bafike eRefidimi bashiswa ilanga elashisa ngokushisa okukhulu. Lithi iBhayibheli bathethisa uMoses bathi Moses usikhipheleni eGibhithe ukuba sife thina nabantwana bethu. Khabete kaThixo ethandazayo wakhuluma nabo uMoses wathi lo Thixo esihamba naye uyena lo Thixo othe masihlangana nolondlolovu wesango induku lahlukana phakathi sadlula. Uyena lo Thixo esithe masifika eMara amanzi baba ofika wajika owenza bamnandi. Uyena lo Thixo esihamba naye nakwendawo esibhekene nayo nakwinkinga esibhekene nayo uThixo angalenza icebo asidlulise. Into yenza ukuthi abantu basuke kuThixo ukuthi bayakhohlwa ukuthi uThixo ubasuse kuphi wababeka kuphi. Kunabantu engababekho nokuba khona kule ndawo ukuba bengahambi nalo Thixo esihamba naye. Makuhlethela le ngoma kuthiwa kube wena wongenami ngabe ngafela endleleni uyakhumbula. Masihlabelela ingoma yokugcina.